Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Ada 7 ayat. Al-Fatihah surat ke-1 diturunkan di kota Mekah. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim.